ate Bruce ntarga kushabezera chika konka ine chinta chikwena ngongambere kandi ntakarigire ho ntakagize ngenka china kora kwate kate mfutazi mfutereke zamba gutezi yatire ma no manyisa ngwezi video zezibona ugamba eza bishaba una ana agambi iki ozino musumi yawo beno zireba kawedde mudda konka dada winchino buza busha Yesu ati za tar musumi yanyiro jamuna ni zirebe nkai no jamuna ni zirebe TV West katoda wa Bruce ine video zo musumi yawo ejemi yakaone ichiza kurebeza video no mangu Bruce waza kusisikara beti odatu kuwa beno rebezo go mushijo wa ikotorio gine engonga wangu ne engonga ko tarasiski inkubye point agambira torazora gwiresha okenda kuntera aza Bruce ngana kugambira ogumani ngamba no ngaruka moto atiyo nyoko kuza kune myaka yanje hata ware ni kuzara ndyo muzire wano nyoti ko chinkwenda kabazi atiyo no jangwe myaka yawe jejeyo ine ndya hantu shono kore cyo kwendo misho ganjiwe azabare nturuga kushanurwa no gamba bushano gukora ki hati no rango byo kwabitebekine boza gamba bandi nangwa dadezo neshoni katoda wa oleche kuza kwebuzabuza nakutera musumari kandi waguhurira bero oleche kuza kwebuzabuza oleche kugambira mazima umuzire wale yabekesho ngo cyentu ham umushogo mwana na umwana nanaza kubekesho ngo cyentu inkubye point when hati yona twena twagwa draw ikoraiza no kwenjoyinga Wakati dadi hine china nyenda kugambira so yakachina yakika ogambira abantu ngwebiraro na chimwarwa mukagoro bona mu Western Uganda na district zone na ngora Uganda yo na muje support ngereje ndiye birunja bitukorire na anko zonsa kumusindika hana nake yongereyo so muje Nyembeta University ini kande kirungi ninza kuba ndiyo mazima twena nzakura toroda bagambe munyonoza kuboroho mwena bo kumanga walioko kumanga walioko rohoima kasese ntungamo Rupinjiri Buwezu Kamwenje Fort Potro Kasese Isinjiro Lyantonde Kaimura mabona hintaga abantu banje barubirizi okoshema zabushenyi ahahambara kasharo hono ko mukamwena mwizeni za kwantu jijiji niza kwiza performing na anko obade dance bira ko kanyiza kubantu na neche kifenza kwa chero cha mzee